Pemadam Timur yang kami hormati Bapak Kiai Haji Qayyum Suhad, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Sahrudin, dan segenap jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tiada untayan kata yang paling indah dan tiada kalimat yang paling mulia selain ucapan puja dan puji syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan siang yang amat berbahagia ini, Allah Ta'ala telah melimpahkan segenap rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di kantor PCNU Bayi-Madang Timur dalam rangka acara Istighosah Kubro menyambut tahun baru Islam. Sholawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap terlibat curahkan keharibaan sang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya beliau satu-satunya Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, di sini saya selaku pengatur acara, lebih singkat dan tertibnya acara akan segera saya bacakan susunan mata acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan. Untuk pembukaan ini marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan bacaan bi qiraati suratul Fatihah Ummul Quran. Ala hadiniyati wa ala kulliniyatin syolihati bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Syurukal ladzina Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Quran tadi, acara kita nanti dari awal ke akhir mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, melangkah acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ibu Nur Laila. Kepada beliau kami aturkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram Inna
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurlaina. Selanjutnya melangkah acara yang ketiga, kata sambutan dari PCNU Oku Timur oleh Bapak Dr. Andes Haji M. Syari MM. Kepada beliau kami aturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nama saya para alim, para kiai yang kami ta'zimi, Romo Yai Abandi Rais Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, ingkang kita ta'zimi Romo Yai Abdul Bisri Rais Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Timur, beserta seluruh jajaran Surya PCNU yang kami ta'zimi, kami hormati, para kiai-kiai, sepuh, pimpinan-pimpinan pondok pesantren ingkang rawuh, ingkang tansah hormati, yang belum turun dari mobil, anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan Haja Nilawati yang kita hormati, jajaran pengurus NU, pengurus cabang, pengurus majelis wakil cabang, dan seluruh pengurus ranting se-Oku Timur yang hadir yang saya hormati, pimpinan-pimpinan badan otonom, pimpinan muslimat, sampai kepada pimpinan Fatayat cabang sampai kepada ranting, pimpinan Ansor cabang sampai kepada ranting, pimpinan Pagar Nusa cabang sampai dengan ranting, pimpinan TMI cabang, dan seluruh badan otonom yang lain yang saya hormati, para kader penggerak Nahdlatul Ulama yang hadir yang saya hormati, hadirin wal hadirat, ibu-ibu muslimat, Fatayat, Ansor, dan semuanya yang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan sore yang sangat barokah ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di majelis ini, di kantor PCNU ini, dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan doa tutup tahun dan sekaligus doa awal tahun.
yakni tahun 1444 Hijriah, dan kita akan memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendatangkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu terus kita harapkan pertolongannya mulai hari ini sampai besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang menjadi anjuran kita sebagai umat Islam, bahwa tiap-tiap akhir tahun kita dianjurkan untuk berdoa. Doa akhir tahun. Demikian juga setiap awal tahun kita juga dianjurkan untuk berdoa untuk mengawali tahun baru. Oleh karena itu, pengurus cabang NU sengaja menggelar acaranya di sore hari untuk tutup tahunnya, dan insya Allah ini juga sudah memasuki 1 Muharram. Ini tadi sudah lingsir, sudah masuk 1 Muharram. Oleh karena itu, yang biasanya itu di malam hari, malam 1 Suro, tapi kita sore menyambut menjelang 1 Suro. Dan ini menjadi satu kebanggaan kita semua sore hari ini hadir, walaupun belum semuanya warga Nahdiyin wa Nahdiyat Kabupaten Lombok Timur, tapi setidak-tidaknya sudah mewakili seluruh elemen masyarakat kaum Nahdiyin wa Nahdiyat Lombok Timur. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum di kantor PCNU ini dalam rangka bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya tahun-tahun yang sudah silam, apa yang kita lakukan terdapat kekhilafan dan dosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga memasuki tahun baru, kita juga berharap petunjuk, tolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap dibimbing pada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yakin, karena kita warga Nahdiyin, kita sudah pada posisi yang benar. Nahnu ashabul haq bina. Jadi kita berada di dalam kebenaran, di dalam beragama. Untuk itu, mari kita pertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, tetap terus kita jalankan semaksimal mungkin sampai kepada anak cucu kita. Maka tradisi-tradisi yang seperti ini monggo tetap terus kita pertahankan, kita jalankan bersama-sama. Untuk itu nanti kita mohonkan tausiah mauidhah hasanah dari para yai. Ada Rois Surya pengurus wilayah, ada Rois Surya pengurus cabang yang nanti bisa menjadikan penyegar, penyejuk kita semua sebagai warga Nahdiyin dalam memasuki tahun yang akan datang ini. Kami sekali lagi dari pengurus cabang NU mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedoyo, dan terdapat kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan, kami atas nama pengurus cabang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Haji M. Syari MM, Ketua PCNU, dan selanjutnya
kata bimbingan dan pengarahan oleh Bapak Kiai Haji Romdan Bisri. Kepada beliau kami aturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak itu dia harus mana ya? Mana itu nanti? Kita sering kopi itu di sini kok kau bilang? Orang undang, orang undang, orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karim wa adim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa kufina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Para alim, para ulama, wabil khusus dan nyebut Romo Kiai Haji Afandi selaku Rois Suriah wilayah. Alhamdulillah wilayah cedek arwah itu yang hamba diundang. Kira beliau yang Lembang gak bakalan teko. Yang krono bilang yang aku timur untungnya wong aku timur. Sebab para alim ulama, sedaya pengurus Suriah, jajaran Suriah, jajaran MBC, jajaran PC dan seterusnya yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Enang ini DPR PKB nurut metu wong diangkat nanti. Nanti wong nanti dulu wong ngakali dari metu budi dari. Ya. Ingkang hormati, masya Allah. Puji syukur yuk senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita pada sore hari ini yang seyogyanya itu pekok bisa ada berat. Ini semoga mewakili dari yang datang. Amin. Amin ya robbal. Salawat dan salam senantiasa kita sanjurkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para peserta dan lain sebagainya, jalur semua orang nabi aku tak selalu haji agak rolas dino, berarti malaikatnya si walulikur Pak. Malaikatnya si walulikur melok yang buri-buri ini malaikatnya. Dan alhamdulillah minggu ini yo rekor, tapi kata diakui rekornya. Jadi tak rumah ini paling loro mangkat yo 45, ini 10 anakku kabeh mangkat, sak mantuku, sak aku ini. Alhamdulillah roe Suriah sugih utang. Masya Allah. Yang kalau tak dungane tak tangisi sampean sedaya ning gone sanjige kak balik pun nangis taker diwadani ambek wong lanang kok cengeng jerene. Nggih nangisi karo NU Oku Timur. Mudah-mudahan ke depan NU Oku Timur ini akan mewarnai dan bahkan akan membawa kepada keberkahan umat manusia yang ada Oku Timur. Khususnya ini kan tahun politik, soke DPR rampung siji, telu papat mengiso. Iso ora kira. Oleh DPR akeh Pak, gampang lho. Aku tadi ketua DPR ngono. Nek DPR mek telu ra iso. Nek DPR kira 8 ning Oku Timur, kita iso tadi ketua. Nek tadi ketua iki koyo enak, duwite yo enak kan. NU ngene lek gawe NU ngene iki ora tak dia duwite DPR mulai. Ora tahunan sampean. Tapi yang mbung ngeliat di ming-ming 200.000 entir ya ora ngerti aku. Jadi biasanya kayak
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, di zaman akhir awake dhewe ngati-ngati. Bapak ibu ngati-ngati, lek mondokne anake yo ngati-ngati sing padha karo bapak lan ibu akidahe. Saiki pondok-pondok pesantren ki akeh sing tetep mulai ora patek padha karo awake dhewe. Mula lek mondokne anake yo luwe-luwe lek golek mantu, Bu. Lek golek mantu yo kudu sing padha karo awake dhewe. Golek mantune NU, ya. Terus kemudian mertuane NU mantune iki Wahabi ku ya ora dadi lho, geger terus bendino. Pasal hakem ngene dadi geger. Lane nek golek mantu ya golek mantu ngene Sukaraja akeh. Nggih. Kemudian di samping itu yang perlu kita sikapi Bapak dan Ibu sekalian, akhir-akhir ini ya, di antaranya banyak sekali saudara-saudara kita yang mulai bergeser akidah, akidahnya mulai bergeser. Oleh karena itu Bapak Ibu harus hati-hati ya, di dalam memilih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hati-hati belajar ora mek uyak-uyuk rono ning belajar bagaimana untuk menyikapi kita sebagai orang Nahdlatul Ulama itu gimana. Antara lain tradisi-tradisi yang sudah diberikan oleh para ulama-ulama terdahulu, masalah yang terdahulu diteruskan. Dan kemudian ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah saya amati, wong lunga haji niku sing paling utama kudu duwe ilmune. Kudu ilmune kudu duwe ora sekedar duwe sangu tok. Ora sekedar awake sewan tok, tapi ilmune. Nggih. Ilmune kudu duwe, maka harus belajar. Kemudian sampai itu sing luwih apik sing rada enom, kuwi rada luwih apik, lek tuwek ngrepoti kancane. Nggih Bu, kaji niku lek tuwek ngrepoti kancane. Kula lek sik enom, ayo awake dhewe belajar. Ibu-ibu juga diadakan halakoh. Pertemuan-pertemuan membahas satu bagaimana ilmu ke depan, bagaimana anak kita ke depan. Kalau kita hitung di dalam pondok-pondok pesantren yang ada di Lombok Timur, ini belum seberapa dari anak-anak bapak dan ibu sekalian. Ini perlu kita tekankan, ya. Karena hanya satu-satunya pondok pesantren yang nantinya akan ke depan ini membawa kita yang lebih baik. Dan pondok pesantren pun juga berbenah diri. Banyak sekali sekarang yang dulunya salafiyah murni, sekarang ada kurikulumnya. Ini dalam rangka untuk menjawab pertanyaan permohonan dari wali murid. Jadi ibu-ibu ini sangat penting daripada bapak, karena ibu yang setiap hari menangani kepada anak-anaknya. Oleh karena itu ibu dalam hal ini yang teko luwe akeh ini daripada bapak-bapak, terima kasih, karena di tangan ibu lah anak-anak kita nanti akan menjadi generasi yang baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, diterusi ya, pertemuan ibu-ibu ya, zona barat, zona tengah, zona timur ya, itu diterusi dari mulai ranting sampai MBC ya, sampai PC itu diterusi kegiatannya. Pokoknya di sana, dan insya Allah para pengurus MBC, pengurus PC ini siap untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dan ini perlu diadakan demikian. Jadi digalakan pertemuan-pertemuan, dan nanti mengisi dari pertemuan itu akan diisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar mereka tahu bukan sekedar sana sini, tapi tahu apa itu NU, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sangat penting sekali ya.
Karena satu contoh sekarang umpamanya tentang pendidikan, umpamanya tentang baca suratul Fatihah aja, kadang-kadang kita ini kaget manakala di Mekah itu imamnya orang maca Bismillah. Tapi rakyat ditiru Pak, awal itu di akidah diri. Nanti nalikane suratul Fatihah itu orang diwaca Bismillah, tapi ada ayat yang harus dipotong. Ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim itu harus berhenti. Kalau tidak berhenti tidak benar. Nah, manakala idza qala alhamdulillahi qul bismillahirrahmanirrahim itu dalile NU. Dalile NU menolak maca bismillah. Nalikane kita membaca alhamdulillah, bacalah itu bismillahirrahmanirrahim wa ya ayatun min ayati suratul Fatihah. Orang kemudian jadi imam yang maca bismillah, tapi mulai ke Mekah mari orang maca, iki jenenge ora ngerti. Apa yang wong NU, yo enek rempu sapa jenenge. Jadi kita untuk ngerti. Untuk ngerti. Nah, ketika apa jenenge bismillah diwaca, maka ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim ndak oleh mandek. Harus diteruskan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada tata caranya yang demikian itu. Dan kemudian di samping itu bapak-bapak khususnya MBC dan seterusnya yang bawah, tolong tuh dalil-dalil kira untuk mulai dihafal nih. Ketika awal diserang dalil awal tidak hafal. Jadi dalil-dalil cara kubur kawin nenek moyang tidak tahu orang ngapal nih. Nanti takoni dalil cara kubur di apa? Pelonga-pelonga. Dia mau raya loh. Iyo. Masalahnya tak tahu, dipapon ngapal nih. Dia cara tahu enak om. Kok saiki oke sing takok Pak sekarang. Banyak yang bertanya, endi dalile cara kubur? Mongko nalikane cara kubur iki wae daro Wali Songo. Nalikane ning gone di tempatnya Syekh Jumadil Kubro itu ditulis Pak. Kau wedi tulisannya. Ana sing apal iki. Ora tahu teko ngene Syekh Jumadil Kubro lek cara kubur. Ya sing ditelok mek bakule ae pikir-pikir dalan. Nek kono ada satu hadis yang ditulis, ana sing hafal ora ibu kuwi. Ora enak. Lha opo sing kok delok iki? Wong tulisane lho gede-gede. Nek sak masjid, di tembok, ke tulisannya nganggo semen. Bapak-bapak ana sing hafal ora iki. Lah nek takoni piye carane? Kang iki dalile cara bariso. Embuh aku ya hafal. Satu-satunya kita harus belajar Pak. Belajar. Kono perlu butuh ya. Manjaro aliman ka'annaka zaroni wa manzaroni wajabat lahu safaati. Rawahu Ibnu Majah. Kuwi sing ditulis kok wedi ketimbang tulisannya. Sing sapa wonge jaro ambek wong alim. Ya, saroki ketika wong wis ninggal. Mungkin nek urung ninggal jenenge silaturahmi. Man zaro aliman barang siapa zaro tempat orang alim mongko padha karo sama dengan zaro kepadaku kata Nabi. Barang siapa yang zaro kepadaku wajibat lahu syafaati. Maka kanjeng Nabi awake dhewe wajib oleh pertolongan saking kanjeng iku dalile. Iyo. Jadi ditangani dalile mulai hafal nih Bapak nggih. Nuwun sewu niku darul dalile tahlilan, dalile yasinan, dalile niku digolek-goleki apa jenenge dalile terus dihafal nih. Artine ketika awake ditakoni ambek wong liya iki dalile iki lho dalil iku dalile. Insyaallah mengkaten mungkin kanggo awake dhewe agar nanti tidak diremehkan oleh orang lain. Maka tentu kita belajar terus Pak ya. Kita belajar terus ya. Sebab biyen pondok iki enggak tahu yang mengapalnya, paling mengapalnya alfiah apa nih? Mengapalnya alfiah meriti sih mengapalnya. Dalil ini enggak tahu dihafal nih. Nggih, mila saiki iki baru apa iki ngapal-ngapal dalil dihafalake kanggo jawab pertanyaane orang-orang lain. Insyaallah dan bicara kali dengan dalil niku insyaallah akan satu contoh saja.
Ana wong biyen wong bangun masjid. Contohnya, wong bangun masjid itu DE itu seorang itu paling banyak dananya. Paling oke oleh urun, Pak. Nah, jadi seakan-akan kaya masjid pribadi. Nah, ketika mau dibongkar ribut, Pak. Kalau dibongkar nanti jariahku habis, angus. Bingung, Pak. Bingung. Gimana ini kalau dibongkar nanti kan habis jariahku. Iya. Akhirnya ke rumah saya. Bagaimana kalau masjid mau dibongkar nanti jariahku habis? Enggak. Kuku ireng pun tidak akan habis, tidak akan hilang. Nah, kemudian terus dalilnya gitu. Dalil takut dari setelah kasih dalil, Pak. Ini Al-Qur'an. Dikiaskan dengan yang lain. Ya nana. Allah tidak akan memperoleh, tidak kepingin secuil daging korban. Allah tidak akan memilih atau memperoleh jangan sedikit pun, tapi yang dipilih sejauh mana takwanya. Itu disamakan dengan Allah tidak pengen secuil pun temboknya masjid, tapi sejauh mana kayak selasanya atau ketakwaan pada Allah. Setelah aku kasih tahu apa yang terjadi, akhirnya oke, bongkar-bongkarlah. Dan kemudian aku pesen dari imaman sampai undang-undang emperan itu granitnya aku semua. Satu contoh, itu banyak loh Pak saya bilang itu, nggak apa-apa. Ujung-ujung berapa? 265 juta. Ini rasanya saya 265 juta. Pribadi loh, banyak orang ini mungkin. Tapi beliau karena saya tunjukin dalilnya ketemu, maka dia pesen dari imaman sampai ke tempat undang-undang ke masjid pemetung itu dia sendiri. Jangan ada satu orang pun yang membeli granit, itu aku semua. Tadi itu 265 juta. Itu belum semennya, belum pasirnya, belum tukangnya. Dia sendiri semuanya. Karena ngerti dalil. Oleh karena itu perlu dalil itu kita pelajari, perlu dan lain sebagainya agar kita tidak menjadi orang yang bakhil dan seperti itu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Satu contoh kalau mereka para adunya itu ngerti didalili, dan ini insya Allah akan lebih gampang. Yang ini juga wes aku sing kopi ini aku, terus senake aku semua rasa datang boleh urunan. Ngono ya. Ibu-ibu pada yang ngono, rasa sing wes aku kabeh. Insya Allah itulah yang akan lebih baik. Amin Allahumma amin. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ramlan Bisri yang telah memberikan kata bimbingan dan pengarahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan sekaligus bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya Hanan Kiai Haji Al-Mustafa, doa oleh Bapak Kiai Haji Afandi, istighosah oleh Bapak Kiai Haji Ramlan Bisri, dan ditutup dengan doa akhir tahun dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Koidus Zuhad. Kepada beliau kami aturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten, semoga sareng-sareng ngabiraken manah rangkanipun istighosah sebagus umaminah angin kita sareng-sareng nderekaken napa ingkang dados hajat pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Wonten namung kita ingkang hadir
Ananging sedaya khususipun wilayah Sumatera Selatan teristimewa adalah Oku Timur. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah al-hasanah wa husni maqasidina wa qadri hawaijina wa buluyi amalina wa sijabati ahliyatina wa li mufrani dunubina wa futuhi kulubina ila khadratina bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' khaliqim dan anbiya wal mursalin wa al-asmi min ar-rusul wa jami' malaikatil mukarramin alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدي السادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصحابه. Ya Allah, haulai khulafaur rasyidin sayyidina wa barakatina al-Imam Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in, khususan ahli Badrin wa ahli Uhudin wa ahli Bayyati ridwanin radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هؤلاء الأئمة سيدي الأئمة الأربعة خصوصا يا الله الإمام أبي خليفة الإمام مالك بن أنس الإمام محمد بن الشافعي الإمام أحمد بن حنبل وهؤلاء الأولياء والعلماء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها غيرها خصوصا سلطان الأولياء سيدنا وبركاتنا يا الله الإمام سيد حسن بن علي سيد حسين بن علي الشيخ القادر الجيلاني أبو الحسن الشاذلي مولانا سلمان بن القاسم الجليلي بياجد البصامي اسم حضرتي أحمد البدوي أحمد الرفاعي يا الله أبي الأباس المرسي الدين بن عطاء إلى السكندري وإلى حضرة محمد بن عبد الله جمال الدين بن مالك الأندلسي وبيد النووي الشيخ يحيى زكريا الأنصاري سمع حضرة عبد الله محمد بن سليمان الدزوي سمع حضرة كبد القيس الخليل عبد الله بن علي الخلد رضي الله عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان حضرة هؤلاء الأولياء هذه البلدة أولياء الإسلام الذين نزلنا وننزل إلى مقاماتهم خصوصا سيدنا فقها وشريعة Bah Nawawi Ibn Umar Al-Bantani, Bah Ya Allah Khalil Ibn Latif Al-Bankalari, Bah Hashim Asyari bin Hashim, Bah Ya Allah Wahab Abdullah, Bah Bisri Syamsuri, Bah Munawir Rakyat Jogja, Bah Asnawi Kudus, Bah Luani Kudus, Bah Khariri Bedengan Demak. Ya Allah, Mbah Masum, Mbah Masuki, Mbah Bedowi, Bajatihi, Mbah Abdirrahman Nasem, Semalah Hadrati, Mbah Sirat Payaman Magelang, Mbah Dalhan Gunung Pring, Mbah Tucomol, Wailah Hadrati, Mbah Zainuddin, Bajasari Nganjuk, Mbah Ma'ruf, Dunglo Diri, Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki, Mbah Makhlus Ali, Lirboyo, Mbah Fatah, Mangun Sari Terungagung, Mbah Ma'ruf, Sukorejo, Blitar Kota, Wailah Hadrati, Mbah Mukhtar Syafaat Banyuwangi, Mbah Iskandar, Ya Allah Mbah Manan Banyuwangi, wa ila hadrati Ya Allah Mbah Kiai Romo Jazuli bin Usman bin Sahal sallallahu tariqana ila jannah wa ila hadrati Ya Allah Mbah Zainuddin, Mbah Kusmi,
Mbah Fuad Mun'im Jazuli, Mbah Munib Jazuli, Mbah Yai Mafusyot, wa ila hadrati masyaikina fi dairati Sumatera Al-Janubiyah, khususan khasah Abu Asyarkiyah, Mbah Mansur Sarif, Mbah Husni, Mbah Mucil, Mbah Soleh Hasan, Mbah Yunus, Mbah Mudhafir, Labuan Batin, Mbah Khairi, Raden Khairi, Mbah Makbul, Mbah Suhadi, Mbah Nawawi, Mbah Dimyati, Mbah Abu Samsul, Mbah Yai Sulhan, Mbah Qatil Sukaraja. Ya Allah, silakan. Mbah Musti sampun. Mbah Sajam. Ya Allah, jami'i masyayikhi al-mutaqaddimin. Ya Allah, wal mutaqaddimat ajma'in. Nakihim minal dhunubil khataya kama innakus sabul abyadu minat tanas bil ma'i wal sajdi wal bara taqdim majulahum la tafdina ba'dahum wa fidana wa lahum ain alaina barakatihim wa ulumahum wa karamatihim wa masayyahum li ghufrani dhunubina ya Allah wa li futuhi qulubina ya Allah wa li nashri da'wati nahdatil ulama fi ardi aku asyarkiyah ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assatina wa jaddatina bainahum hadina. Monggo kami dihadiraken Mbah Bae. Rahman-rahmane Buhe sedaya mawon. Sering kula panjenengan ingkang sampun sumari sedo katimaran wonten ngarsa dalam Allah barokah. Panjenengan lenggahan wonten menika majelis. Mugi-mugi pikantuk maghfirah rahmah ingkang wasi'ah bi kuburihim ya Allah ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyayikh kita, guru-guru kita, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Afandi, Bapak Kiai Haji Romdan Bisri, Bapak Kiai Sukron Mahmud, Bapak Kiai Ali Mustafa, Kiai Bapak Kiai Sakoni, Bapak Kiai Haji Usman, sedaya para Kiai, ibu-ibu Nyai, ya Allah, para gus-gus, para kawakis, ya Allah, sedaya pengurus cabang, ya Allah, awit saking, ya Allah, ampun iki namine, ya Allah, mustasar nggih suriatan tanfiyatan dumugi sak ngandhapipun anak cabang nggih, mugi anak ranting pun terakhir, ya Allah, para keluarga kula kanggo panjenengan sedaya mawon mugi tansah jangan manah ingkang sakinah tumanina bil ibadah wal ubudiyah derek nahdlatul ulama mugi husnul khatimah ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya para putra wayah ingkang pipinawu wonten ing pondok-pondok pesantren wonten daerah kita Sumatera ingkang wonten Jawi utawi ingkang wonten pendidikan formal samangke estu digatosaken ya Allah ahli ilmi ahli khair ahli khidmat agenipun jadi akidah ahli sunnah wal jamaah wonten daerah Oku Asyarkiyah menika ya Allah ma'as salamah ya Allah ma'as salamah wal barakah wal manfaah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قدير 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 يا الله يا قدير
يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قدير يا سميع يا بشير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا
أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ذاق حيرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ذاق حيرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ذاق حيرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ذاق حيرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ذاق حيرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ذاق حيرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ذاق حيرتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 يا بديع
يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصدقكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقول يا
قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وإرقاء يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وإرقاء يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها تعطي لنا بها ثمن الأجل وتدافعنا بالجنس والحول والدرجة وتباركنا بالصلاة من جميع الخيرات. اللهم امن علينا بالصلاة والعافية وربنا نسألنا على فيما بيننا وبين الرسول ونرجونا شكرك وحسن ظنك قبلنا لنا به وقربنا إليك مكرنا بأبيات الدارين برحمتك الرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك. اللهم تقبل أوصير صوت القرآن العظيم وزورا العظيم والنصرة إلى الله ونسأل من استواسات يا الله كلمات الصلاة كثيرة وصلاة بحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وجهه وجهه الكرام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والأولياء القربين والمصطفين جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين وأوصل خاصة لأرض من ذكر أسماءه في هذا المجلس. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واكرم أجره ولا تقنا بعده واجعل الجنة مسواه واجعل الجنة مسواه واجعل الجنة مسواه. اللهم نور قبره بنور الجنان. اللهم نور قبره بنور الجنان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره مقاما في النيران. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا فاتنا وسائرنا وسائرنا ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات والمؤمنات ارفعنا بدرجة المقدس وتوفنا بالحسنات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا وآخرتنا وتعلم أجسادنا فأتنا سبلنا وتعلم المعصية واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يشفي قلوبنا يقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يسوى إلا ما غفر لنا وردنا بما وصفنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صدرنا يا الله وأصلح أعمالنا وقلوبنا يا الله وواسع رزقنا وواسع رزقنا وواسع رزقنا
واصلح صدرنا واصلح واختمنا بحسن خاتمة واختمنا بحسن اللهم بقدرة هذه الاستغاثة يسر أمورنا من أمور ديني والدنيا والآخرة من أمور ديني والدنيا أسر أمور علومنا وتعليمنا وأمور كسبنا وأمور أرزاقنا وأمور معاشنا وأمور جميع حاجاتنا الحسنة وأمور جميع حاجاتنا الحسنة وأمور جميع حاجاتنا الصالحة وأمور جميع حاجاتنا الصالحة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بركتنا هذه يا الله بركتنا هذه يا الله بركة طيبة وبركة أجري بها خموش وتصاصيك أجري بها أحكم ورسولك ورسولك أجري بها أحكم ورسولك ورسولك إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل واجعل أولادنا وذريتنا وأهل بيتنا وأهل بيتنا يا الله وأهل بركتنا من أهل العلم والخير ولبركة ولدجال يوم على الشهر ولكبير ولكنا ارزقنا وإياه رزقا طيبا اللهم سلمنا له من جميع الأسقام والأمراض والآفات من آفات الأخرى ومن آفات الأخرى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار سيدنا وفر صلى الله على نبيه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى رسوله وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bertemu sarang-sarang doa akhir tahun. Mungkin panjenengan ketika kudur sholat subuh temu sholane piyambak punten doa bersama malih bederek malih. Selajeng dalam materi studi masalah amaliyah yang kita lampahi wonten akhir tahun di awal tahun, selain doa akhir tahun dan doa awal tahun ini mangkin ugi dipunsunahaken mangkin dalu badha nisfilail nopo saderenge subuh menika kula panjenengan sami mandi taubat untuk memulai amal tahun ini dengan kebersihan. Jadi adus taubat, sholat sunnah taubat saderenge subuh badha nisfilail. Selajeng kaping kalih ugi dipunsunahaken wonten malam siji suro niki wonten hadise tapi menika tafakulan dipunlampahi dening para ulama khususipun Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dawuhaken nek malam siji suro tafakulan ngombe susu putih. Seto ini kok bapak-bapaknya kok langsung geger ini terus. Boleh masuk pula yang susu buah, Ultramil, Frisian Flag, Indomil, opo-opo ini lho, kok balik ke mriki mampir warung tuku susu murni putih. Sakit sih susu murni, susu kental manis, wong tuku susu sih. Nah, mangke minum susu menika kantinya. Ini enten iki pun ate enten sing ngakuni dereng. Nah, urung to. Diniati, nggih. Niat ingsun ngombe susu tafakulan
nyuwun supados panjang tahun menika didadosaken tahun ingkang putih bersih, tahun ingkang resik putih kagem nglampahi kebagusan-kebagusan, supados sepanjang tahun diresihi saka dosa saka maksiat. Wonten makin niate lek ngombe susu wonten. Ya Allah kula tafakulan ngunjuk susu putih menika supados sepanjang tahun iki mangke taune dadi putih bersih. Lakoni kesaenan lan ngedoi maksiat. Nuwune Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini apa yo? Nuwune niku Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Niku pas arep ngombe lali, wis pokoke niat kae mau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Betani, mereka Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Niku tanpa ulang, kanten Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj niku ugi diparingi pilihan Kanjeng Nabi milih putih. Ngoten nggih. Nah, selajeng mesisan niki mesisan mangke 10 sura napa nggih wonten mandi 10 sura minangka syukur di antara fadilahe dipun dawuhaken sing wong adus malam 10 sura insyaallah badhe bismillahil qabla fajar insyaallah ora kena penyakit sepanjang tahun. Selajeng badhe wonten sing sampun masyhur niku nggih santunan anak yatim, tapi wonten hadis ingkang langkung sahih ketimbang santunan anak yatim. Teng anak Thalibin dipun dawuhaken hadis yang lebih sahih untuk dilakukan pada tanggal 10 Muharram lebih sahih daripada santunan anak yatim. Nopo tausiatun nafaqah ala zaujah wal ahli. Nopo niku maknane iki bapak-bapak niki. Bapak-bapak tanggal 10 suro sunnahe memanjakan istri. Lebih sahih daripada santunan anak bapak-bapak protes buat kok yo dadak bocorne rahasia bayi Pak Rudin senes rahasia niku hak tapi akeh sing ngurung-ngurung. Kadang-kadang wonten sing santunan tapi bojone dhewe ra patek disantuni. Pun iki salajeng monggo doa akhir tahun. Sing penting, sing paling penting niku Mbah Yai, mangke nek pirang kersane pados malih monggo sing kedah dipun lampahi. Monggo akhir tahun mangke untuk doa akhir tahun ini mangke dalam tuntun mangke jenengan teroke kaping 3 dumone Ustaz Ramadan dalem tak donga kanthi sifat jamak jenengan amini. Mbok menawa enek sing gak katut mungkin kersane katut sedanten. Tapi pertama dalam tuntun sareng-sareng mungkin jenengan terokaken akhirnya kita kalihan nggih mugi-mugi sedonten wonten akhir tahun awal tahun menika dipun kula panjenengan sedanten dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala.
Mugi khususnya hajatipun kanca-kanca Nahdlatul Ulama ingkang badhe berjuang kangge kita sedaten wonten pemerintahan, mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Muga kanca-kanca NU sing nyalon DPR, nyalon pejabat kabeh dadi. Amin. Amin. Mugi-mugi dosa kula panjenengan sepanjang tahun kala wingi dipun ngapura sedanten dening Allah Subhanahu wa taala. Muga ngamal ibadah kula panjenengan sedanten dipun tampi lan dipun tikelaken ganjarane dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi setahun ke depan lan tahun-tahun berikutnya kula panjenengan tansah dipun reksa dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengan qiraatin Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta' rajai
minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa alimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'syiatika fa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi as-sawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya panjenengan sakini untuk mengganti sifat jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halimta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila taubati minhu ba'da jur'atana ala ma'syiatika fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tardahu wa wa'adtana alaihi thawaba fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an taqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halimta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila taubati minhu ba'da jur'atina ala ma'syiatika fa inna nastaghfiruka faghfirli wa ma faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tardahu wa wa'adtana alaihi thawaba fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halimta alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'awtana ila taubati minhu ba'da jur'atina ala ma'syiatika fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tardahu wa wa'adtana alaihi thawaba fa nas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ببركة النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sedangkan pertanyaan mengapunten Allahumma fiqna wa bitariq ila liqa fi khairil awqat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian yang kami hormati, demikian tadi istighosah kubro menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, dan mudah-mudahan kita semua di tahun baru Hijriah ini lebih baik dari tahun yang sudah kita lewati. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, di sini saya tadi selaku pengatur acara, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para bapak dan ibu hadirin sekalian, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhirul kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kepengurusan ranting anak ranting yang hadir membentuk lingkaran, satu lingkaran 12 orang. Ayo kita cari teman kita, satu lingkaran 15. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Malah makan dewe ane. Tokoh dilahirkan dengan jiwa yang sabar, tegas dan berani, santri RO andalan negeri.